Kaish abusuya adete ta adi wom abusuya nyasem keto Diamond ana ba wetina social media no so a nsem a obebro so no ano ode obe expose Nana Brown ene ku Santiago about one omone eye friend say Onyankopon insense ma yetwagu o social media no so na tse na nse bo hwe social media no so a warning one obi atete ne yonko warning Diamond see this abete Nana Papabi warning no enyasem keto a punchlines pa wasa toto ede ma Nana Papabi ene tse ye Nana Brown no enyasem keto na ensem no yebekọ ne akwakojimu enchiremu ba make sure say busua we nya subscribe button no mi aye bell na e won channel like video no so na bibia enye kama pa yes na busua ensem no ene say Nana Papabi ebe kanse bi e de fa adam na pia ho a amadam ne buofu a ode strong warning amabeto a wasa so I expose eye Nana Brown ene ni ku Santiago ye na ye nim ensem a ekoso between eye dam na pia sorry eye Nana Brown ene eye fiashos diga so mo toma ne omo ho awo social media no so a abrantie fe no Onyankopon ebe so na chese Nana Brown ene ni ku Santiago chese plus eye friend say Nana Papabi ekaboma amokochi abrantie we woni fie ene no besin kotumo awo eye friend say Pukuase police station na abusia asem no na wo say court because Nana Brown be chim say wasiu eye abrantie no na wasenso asiu eye fiashos nigga na hono krampo no Diamond na ba be kan sem bi e wo ho se Nana Brown chim se wasiu eye fiashos nigga na ye be ba be kan ho asem but ye di kan kohwe eye Nana Papabi insem a enam so ma eye Diamond na pia aba wa beti no strong warning na chese nyasem ketokra abusua after so mo call court no mo chima abrantie friend eye Onyankopon entumi meeting the bill conditions of 10,000 Ghana cedis no ma chese eye Nana Papabi chirima sire na abrantie ni si su court o pa Nana Brown acho eni ni ku Santiago acho no na anodi nti no enam so ma ne ba bonten be video bi edema eye Diamond na pia eni fiashos nigga se omo so omo yesikafo no omo mehwe se omo akra na omo supported no 10,000 Ghana cedis bill crampo no omo entumi enya bi amfama no amana ntimi amfam belin ho e ma chese otutu bi edema omo ma chese okoka word bi se audio billionaires na busua enom na chese aye Diamond na pia ya paaye ye hwe sa video no kakra bia ba ensem na nkasa mu ni beko ya kokohwim efiashwa Nyankopon na aba court no asem na dru court some say asem na ye foolish case wo ne Diamond na pia akpe at 60 mo say asem na ye beans meboa na wo Diamond po de say efiashwa wa abrochira sa wo de wo Ghana he ya ada na wuntu ka embe support no momra mehwe se ne Nyankopon anu ne ho momra mehwe se ne Nyankopon anu ne ho wanu ne ho complete ode ne ho abeto asem next time semumu bi mo kokwa ma obi a na mo ko support obi a mo support obi a ompia wonko enkohwe wuwo na asam to obedi wachi aba beka bi ama na ye ne ye wo court yo mo mehwe Nyankopon me kra me hwe nanim a na me hwe na Nyankopon hu me achi me good morning mo hu wiase mamu nkonkwase antokwada mana pia akpe assist sa wo betra o say fiashwa ye call one call pe ene yi no enti asam na ye beans wasi aba jimifo a wonim nyansa abrewa ompe sabi ebra papa bi mbo na de bia audio bilonia de bia wo se wo so ncha wo se na na asidan edan no ye penti ho a minim se ye si abrosan ye nsinwie ya ye penti o minim say ye si abrosan na si nsinwie ya ye penti wo dia na wo say ye wo dia no Diamond apia wo sori abetwa picture wo kojira obi fie anim no wetwa picture twayin sa wo sadia wo dwa wanum na nka wo ofie abrosan ya wo timu a na nka wo ntwa mu ni nyina environment ni na wo ntwa ba bia fa mba miehu wasia afia hwoi Nyankopon ba ne skasa na adema no wo ma no 50,005 no wa ma ne biem be hwe boy na no pe wa ma yesu na so ba bia aduru no ye be hwe de anyame beye wa ma yesu na nya ni na ye de betu dwane kakra no ye de besie e kirei ye de be kire mo with evidence mama Nyankopon wasu na mo de mo nhwe samo pe evidence e beba ye ka bibia wi asam se asam na ye beans e be gem nsam se wo mumu bi mumu be hia nyansa sane amudi nkrofo atama amonnwene ho no mu be hia nyansa enkwasiafo audio billionaires Diamond wuti Facebook sa asam na ye beans nyame Nyankopon ne kan sa akere wo ene wa ye mobo
Brabechi charge no, the all Ghana, Brabechi charge, my German, money capre. So, one fiasco now, so Bunuso, and Nipponi 1,000. So I was saying, no, Yakoti, the about to say, yeah, Nana Papabi, Ekana, the trauma more from audio billionaires. I just so Chima, she said 10,000 Ghana cedis comment to me, and from a year, a friend say, a year, Onyankopon name to me, and from billion home, and tea. Just say, Omujomadumpa, ama to say, or friend, no, a year at 16, Nina, no, not to say, or refer to a year damn piano. Nana Papabi Beka, as we a match, said, no, as we about a can't a year, a friend, so Onyankopon. Emma moko Nana Brown fee kopana chow kubunko toje na chese sansem ni na esi ye no ana after that no damna pia so ababonten na nensem obekeni na no short warning ana de Nana Papabi echim se onka na asem da ade a chese ye Onyankopon ye ya Nana Brown achi no akotu mu ana se ochi ne se ode ne kugina court no the same thing na ana ono Nana Papabi no eye it onhwe ye this eye the last warning. Na di be free a chile beba no na police for ene ba be hwehwe no na we no was say o expose Nana Brown pa enyasem keto aden a court no mo kwa ekrampo Nana Brown ene ni Santiago lawyer mpo no mo ni bi na asere bebre na echemu se efia Schwarzenegger eyi nani wamboa eye friend se Onyankopon ne adade no ni na no wa chirem o se efia Schwarzenegger krampo ene tua lawyer nika emani di eye Onyankopon achi ede court ema ti se Diamond ebibi nsem bebre ni ede expose Nana Brown ene ni Santiago abuso yentie sa oba dada na wodu ni menopause wa mobra abrabo biti no mo friend say bibi papa bi o se de ni kwa me hu bo oba abrewa menopause yo mo bega era me de wa fofra emfa mama suo. This is your last warning. Se wa fofra emfa mama so because I am not your mate in life. Tietri na me ne wo kanibiem. I am not your mate in life. Wo ntam kranka wo first born enemy ye pe. But nyame ehira me echen wo ne wasefo nyina. Nti I am not your mate in life. Yes, so sorry. Now to 2x4 page ni so a woni views ni so. Ena da ma apia. Me kra no mente because me nim udin pobo. Me nim udin kra no about page abehu kwase asem a uti hodi. But any 4 days so say den me sweetheart, me sister Papabi efia Rambo oba so no. E bete wo warning e wo ne live mu. E ho ni time a me ti udin. Nti efia Rambo ena na eka se yimidin free wenum because oh sorry I know abetena o page na wo di matema na pay wia na enyumre because of coins kakra enkrofo de be ma wa to aduane edi nti era am I your mate in life me bisa o oba brewa brabo ebiti we am I your mate in life oh sorry I know abetena o page na wo di matema na pay wia na enyumre na wo di afia tem na yemienu we yemu ho anya ye wo mate. Maybe so, abrabo ye bona, ena wo adwuma papa bi ye, sese ne ma sorry, oba papa, ma besi me dwumam. Aye me wholesale wi a, ma check mi sika wi omode ko bank ya. Anka obedidi nkrofo abrabo bi ti omo echi se wo de omo ko police station. Wo adwuma ya, anka obedidi amobrafo we echi a lawyer kra omu ni bi se wo de omo ko police station. Fin wate. Se bodem mi ote ball so 30 years wate. Oba fun oba tantan me no de bia me beka che mo social media so say me obi a onye me class no ana wo me oya me house girl class o nti mo we say no mo ka say ya na mente so what ya say but you are fooling, you are doing too much udin kwase asem nti me ba betian and this is your last warning sister on pesa de fe be ye wo tan a any de wudi na chi ni na be motan. This is your last warning. Ono nkrofo bi na e pa che o ma ne se onyimo. Enu nti e na ma twen break on so. Nkrofo bi na e pa che o ma ne se Diamond onyim. Enu nti na ma twen break on so. Na fiti me office akra ko FDA head office no. It is just 15 minutes drive. E wo hirashi ho no. Just 15 minutes drive. Na nkrofo na e pa che o e ma no se Diamond onyim. Enti hold on. And because me your ba me what ma me so ma wo painting no na ma twe sa break na ma no. But that doesn't give you the right
So baby abeso so camera abebo me din abe disrespect me abra me nimo abra me nkan wo era u common sense ye adwuma minimo ma be kan me di watem da ma bo udin krada I don't even know your name bibi papa bi o said no I don't even know your full name because you are irrelevant to me. And so sorry anapa because of coins and Crawford de bema wato aduane nti and your so camera you say na dam apia na de machine de nra obeye ye no and try na mo betwitwa ye ne anadwo na bubo omo no eno na me ba expose you because I hate I hate lies. I hate lies in my life. One, mukoye mu case e wo Pokuase police station. Accra Regional han ekoye case tia mo ho nti e frɛ mo Accra Regional me bisa mo ade na mo betwa mo ntro no mo ameka no kore se Afia Schwarzenegger e na akoye case wa Accra Regional se Nana Brown sorry for years no didi na time Brown ni mu no Brown ko kan no baby a e na ye call mo docket no from Pokuase because Ghana no se obi koye case wa one station na the other party nso koye case e wa bigger station. Bigger station no the authority to call docket no from the smaller police station. It's Accra Regional for me pa mo tie o Afia Schwarzenegger e ne koye case e wa Accra Regional. E no ti no ye movie o mo nyina case ne de call ho no. Etu betina na wo twa mo ntro na mo dwa sa mo nkwase enum na ka se o ka no kre se Afia mo ne koye case e wa Accra Regional. And Accra Regional for Fred docket no e de buy and ye frɛ ye nyina ma ye kohia wo ho and antiasia yen adwuma and ye se asem ne be court the next day and mo nyina mo call court mo no mu twa mo court na mo kita lawyer but ono abetina say me ni Afia ya anya hwe ya ma boy no and den kwasia we are bosses inti Afia boy ne ba court no Afia paid for a lawyer to follow him to the court. Mona mo lawyer ne hwan mo de lawyer bi ba court anim kwase for manum twa eso lawyer kra mo ni bi de bia mbetna social media isu ka se asebe ne nikunu lawyer kra o mo ni bi en esi ye no omo court kra no mo ni lawyer and a boy no omo of course ye do akoko definitely judge be ma o bail and any bail conditions o meet ye yi no obi a we meet ni bail conditions ama ye no eyi mami eso heba kora de ne ho abem so asem no Afia ni obi a muntwa so and all pacha unto no respect nti na enu aye nyina ye din no because no say asem no ono atu ne nan esi so because Onyankopon no eye ne ba nti atu ne nan esi so ope peace ni ade nti ye nyina ye ntwa so nti na enu na mo jimi mu ho no ni aye din no because na me pese de opese oye no oye wie ansa na ba be tia no hera nkwasiafo na wudi omachi no omo kokot kra na mo lawyer wo fin wate o sare na wo bedi mi matem say na me ye audio ye pe audio fo a omo na wudi omachi no audio fo na wudi omachi no wo fin wate wo kan wate abrabo bitiwa left and right for abrabom oba baby a wanyina dun kaisa by now wadwodwo ho ti wadwuma mu bim ye account che ku sika ene wo nkwala toto ne ma no udi amo brafo achi up and down police station fin o sorry na o de me ma betina social media na wudidi matem na de boy ne ye che no enye the same thing na wo so wo ye no the boy ne ye ya moko che no enye the same thing na wo so for weeks de bia wo be so me din edidi ma wo be so live edidi matem on social media no so no. You are doing the same thing. Whilst I don't know you, me meka won tokwa me nimo me share wo baby a onya madamfo. I am not your mate in life. Sister, me office furniture we crack keke no. Me office furniture po. U chamber ho se den a utimu no. Ebetimi atua o rent 3 years ama sesa aka. U fi wate. So abeta say me ye audio. Ye show obi oye audio. Ye show obi oye audio wo be hu. Ye show obi oye audio billionaire wo be hu on. Omo ye audio no ye nkrofo na wudi omachi no. Plastic chairs na omtete so omo fie no. U fi wate. Kwasia we hu sikani oti ablekuma dana. We hu sikani oti ablekuma. Hu kan wate. Na swimming pool kra me ye o me mansion mu no kra. Wonim ne bo. Etimi si 2 bedroom house ema wo.
swimming pool keke na wo me fie no etimi si 2-bedroom house ema wo me obi oni mi bi anim se me I am a very private person me fa me fie nsem me busua ne niema e me toto abonten because na co school I know the difference between my private life and my social media life. It's my social media life is what I want my followers to see. And only say me too quiet, me trips, me vacations, me businesses near that me fan to social media. Me businesses near that me. I don't post them on social media because those things are not for social media. I don't post my family on social media. Me posting me fear on social media. And any 3 days so said I'm sorry Nana Papabi me jina me mansion mu ye video. And on apply omo koko no. Omo bra no. Omo ho bibisa na omo wu. Cause omo ntia say akwala ketua bi nyame atini ehira me sa me wo multiple mansions. Sister, me masa se ba kokra woni me bo. Me nsa ase na me toto de real estate na me ton bi no. Woni masa se ba ko bo. Oh fin wate. U mate anyone. Me house girl cry is not your mate. Me house girl we akra pole. Ah oye adwuma boso me so am chia neka. Into onidi nkrofo echi ninam police station bachire o. Onye aimless to say wo. Me house girl cry is not your mate. But to me na guts. Now I sorry na pe wi anya nwumre manu de dawanum ena dan ma apia ena he. This should be your first and last. Me ma wo last warning. So on pesa de fe be ye wo tan wa kra ha. This should be your first and last. Because me can on Facebook ha me nyina mo ti Facebook. Mo say me ni obi ku on Facebook ha da. Debi. Because I don't do common enemy fights. I repeat, I do not do common enemy fights. There's nowhere obe won say obi ni obi ku na me diamond me ku san to kwani bi because I am not a blogger. I am a boss. Sorry, network network. I am not a blogger. I am a boss lady. Into ube won say matrimiti wa ha. No be di nkwasi asema me betia no. Say na mete wa Nana Brown ni kunu no be strike me page. And I me pro mu with him. I say we wo si mo saying sister. Wo si mo saying. Omo be di matembe gu mi hu fi. Egu mi ma mi papa bi hu fi no. Me ma mi okochi omo to mu. Me ma mi odi omo ko police station. Na sana mpeso omo ko ne dia. Anytime ma mi be du Ghana bia. Me ma mi be chi omo to mo. Because me ma mi ni mo omo. Me ma mi meka omo. But omo betina social media ha gu ni hu fi for years. Na mo be striking me business page. Na me promo video ma almost sorry na mo the police me for police me I swear your friend me fa keto abeje extra large na lock ya waye ne se me se onyem no e no na man krofo bi pacha ama no so oba anyema ye drag ne sa wo police station ne court ne ada na ko no ko obeti ni ba bi nka na onyem se ye dan obewo onyem forever eye gen a obewo nti anyina ye organ ha ye behu movie na wieye because me kasa bebre o monu mu twa kankan no mo ba court na mo kita lawyer efia sorry atua ne lawyer ka ama wedi Onyankopon achi aba court ye nya kwasia ba bi onimu nyansa betena o se efia ne diamond no o ma anya hwe ama boy no kwasia o ka say lawyers ba court e free one se mo nyina mo ni lawyer so you don't know how lawyers operate o ka say lawyer bedi wechi aba court e free one. Je nipa beya na fia ye ma boy no ena eso se pam no twa no osra fia ontwa so because fia so koye ni case e wa Accra regional eno so na mo nyina mo kopie mu Accra regional so you should stop lying e fia na che mo enya invite mo ba Accra regional ho enya emerge mu case na mo di kan koye opoko ase no ena call court boy no so meeting in bail condition but mo betina be twa antro say anyway obi a we meeting in bail condition dey anadro no otimufie ho any nkrofo te ho say den obi a we meeting in bail condition mo si odane bini ho no the same person timufie ho anadro na o mo say mo nka no kre mo ntro na wieye mo ntro no ewieye me na pese eso the way na o de na eti asem no na pese oye de opese obeye ni bi asa na ma be expose mu ama Ghana fo nyina hu se nsema mo be ka nyina no kre ba akokra nim efia ne koye case e wa Accra regional headquarters ena ye invite mo ba ho emerge mu case no ena case ni court boy ne so ko na efia lawyer baaye na mo lawyer wen
na mo lawyer wan amo brafo amo se money adefo betwe manso a lawyer mpo muni bi Facebook for media medical ka akire mo ene e bechi we eye sika no mo de sresre nti mo mamani enna ho ye bechi we no eye sika sresre formula eye sika sresre formula ete oba bere wa abrabo biti wa menopause nti wani bere wo yam ma ye living dream life sister enye me na me chechere wo nsase wo si su na mobra wo at your age that so high dying no I would did mobra afo bi echi up and down police station because we need adwuma ye no because of coinsa and crofo be send wo nti no me nya sa adwuma no me nkonto kwa nkwaji sika ti se na muti Facebook e konto kwa gigi sika wa abrochire for no ho me diamond obi akra ni me momo number me nkonto kwa engi sika tie chi na me ka kire wo no ena wo me kan wo me ni hu obabia this should be your first and last so obeso mi din obeso wo life abubo mi din enye sa mema movement di wa kra I'm telling you ebe fa wo say rapture because me ni wo me kan wasem da me ni wo ni asem enti wo ye nyansafo a wo adwuma bi ya aden na na pay wie enumre obeba be so o live na wo didi me matem penimu ni ofie won wo fi wate eye bi so ma omo ba me fie se me ura me fie kra man ka se tena se kra na o confused o ka se me ye kra senior me so ra be twitwa me fie abeto social media na me a graduate o me ni ebie me ye raba be na wo so o yes an kra sesem no sa krasini na udi nechi na de bia na ogina uncompleted mu one corner na otwa ne ho round no me won say me di sa nkwase asem ni bi won say me di me mansion sa me wo no ono onyamu kota kora nka o ma mu nya aso o Facebook a o onyamu kota anka o ma mu nya aso e wo Facebook a sa nkukobuo na omutimu na compound kura ni mu no compound is 6 feet no eno kro sorry oginemu e di dwini ho se oni ni kuna bobresi fie nkwasiafo sister this should be your first and last warning say men kan o mini wuni asem minimo number me frɛ wo da na wo be sorry abetena na Facebook abedi mini efi atem this should be your last warning meti se koso a me say the way mema movement do wa kra ha no obebo won sama ma me enkwasiafo mu start be dwa abonum say mo be ma police ache me no 1 month kra abawo na boy yi kra o medi asibi ni kunu atem na boy yi medi asibi atem boy dey say last week ya no be video mani kuko muzigizage mu boy Onyankopon last week ya e no be sa video no e mani kuko muzigizage mu ana mu bleed no me started be fire mo be striking me page me started exposing mo fraud mo di obi papa din age cry ya chemo frosters mo di obi papa din agegi sika papa no we hu sika no 1 cedi no cry ya chemo me se mo de mo njimi mo na me ye frɛ me paketwa beje extra large anka beje mo sem abetena say yes o dwane no say ono ne FDA for beche be wo ni FDA for beche me diamond FDA no me won confirm we adwuma wo betimi esi FDA the fact say we call FDA akwa register 1 or 2 products bia okita certificate no eno nkyere se tena wo fie na mix chemicals Toma nkrofo ye chiwa 20 to 30 years in jail me ka kire we ne ye chiwa 20 to 30 years in jail. I am telling you point blank now mumu ni lawyer enti sa niema we eya mu nim ti wo betena ha no adwamanu ma brage na mo kom baby no I am telling you say eniema na wo mix no eni niema na akototo odwom na expiry date kura ni ho a wa podi agugu packages mu no ye chewa 20 to 30 years in jail. Na wo kra wo the evidence wo ho witnesses wo ho enti wo kra de anhwa ye ma wo fine Chickle na what TikTok no omo che no no kra product back bi na na ese oton omo che no omo sentence in 15 years
but ono kra or ye lucky so mo man fine ena TikTok for ejiji sika etwia man no but mo de ebi a mo be kɔ no mo nye lucky enya fine because enye judge bia na ya ni trimo emre a otimi consider nkrofo ena based on even evidence a ye be present no mo nya fine na kan wajimani so 20 to 30 years intimate mo warning me se wo nyinsen na wonyem no ena etwitwaje because nkrofo apachewa ma se wonyem into the maybe be cry me hold on ema won wansa enye se omo pache se me ntwa so da bi but omo pache se wonyem ni nti me hu mobo because oba pemfo de ma me mfa won fa sa stress nim enti monti atwi ni ye me ma foforo ni sa manum twa na mo ni lawyer na ma fa ma me so ma foforo na manum twa na ma fa ma me so because me were lawyers I'm a chiriba lawyer David Osei esan ye lawyer me chiriba lawyer David Osei osan ye lawyer ense me pese me di mu ho agro kra me fa mama me senior lawyer me di mama me chiriba na keke na o di mu ho agro court up and down sa na me frustrate mo life se mu ni ma me ka kire mo eti right ma me menopause achi we wo na me bete wo warning because me nim wo na wo ye nyansafo a entokwa emfa wo fa wanu ntum I am telling you entokwa emfa wo ho no onfa wanu ntum enye sa ade me de beye wo no de Onyankopon bebu nkotodwe pa acha no wo de beye eyi ade yesu wo de beye ye friend sen wo de beye kese achensa wo de beye kese achensa eye warning na me de ama wo no eye warning no oba brewa brabo bitiwe eye warning na me de ama wo na boa wo be frame me audio billionaire ye pe audio fo omo na udi omochi no lawyer kra omu ni bi no we ho obi a na no pan o Facebook ena me de boy ne be court ena me de boy ne be court so okọ court no oni lawyer ase we mati bi da monu mu dwa na se mo ye madwen se ka mo be hwehwa no na ene mu ko police station a na mo akaka se mo twa so ena efia nso kire mo se oye mo boss ena onu di kan wa kra original e ko report na ni kun ena invite mu nyina ba ho ena nti ase anya adwuma na asem no omo se ne enko court mo ko court no efia chia ne lawyer ka ama oni Onyankopon ne baye na mo lawyer when that is the question I'm asking you people monum twa no na mo lawyer ewe he because obi akokota oni ne lawyer na eko enti monum twa no ene ye de ne be court ye de ne be court lawyer kura manfo bi ama lawyer keke monti mi afa bi because money kapre mo ka se Ghana court no ye ko no eye by ma phone mo ka se man so twen eye by ma phone ene be court be o mo betena se o ma siu boy no mo summons be or rates be from court because Ghana obi esu obi a ye be publish summons no or rates no on social media me si Onua TV fo ya se mi da so wo court obi an Google Diamond use Onua TV mo be hu court summons no ne rates no wo ho e kire se mesiu Onua TV fo ase bi ni kunu e mo se na esiu boy ne ade mo ni lawyer omo ni lawyer kra na prepare rates ama omo that's just the fact omo de omo no na esiu obi o omo court so no lawyer they went to court without a lawyer are these people in confirm mo take omo serious we mo enum twafo we am brafo we omo boss Onyankopon no kra ba no na efia ma ne lawyer odi nechi so me defending no pa lawyer mo omo frefre ngofo be ye ni be o ma no enso na omo te ha twa ntro se e na boy ni da ni bini hu obi o da ni bini hu di anajo ne ba ne se na no ogina mo fie because se uko court na we meet you bail conditions near do kotuma ye nyi wa najo because se na me kan no bail ye no during working hours bail ye no during working hours court ne police station be ni wa ye bail weekends and after 5 obi a wakọ court be ni masema meeting obi o wo lawyer bia so friend lawyer embisa no bail court bail ye no during working hours enti moko court na anapa na judge ne ka say ebi a bail say ni say na na 10,000 cedi bill sen
And a court can bail in cash. And yes, a boy no for 10,000 mrao. There be ye per surety ya. Or ye at least worth 10,000 Ghana cedi. A surety. It is not cash. A Jimmy for a man ko school court bill and ye cash. And ye just surety. Which is nipa. And no. And the court can say a bill of 10,000 Ghana cedis. Court and car say uncle for 10,000 mara. Because 10,000 Ghana, ye de to champagne, enum ejun so gu. Who fin wate? 10,000 Ghana, no sister. Ye de to champagne, enum ejun so gu. Me won say me di amo brafo ebi echi. Let's say na wo di amo brafo ebi echi, and then police station up and down. Ah? Won say me di amo brafo ebi echi, meja medjuma ho. E di amo brafo ebi echi. Let's say na wo di amo brafo ebi echi na. Wo just amo brafo no be frame me audio bilonia. Who fin wate? Na first class am to kwankra me fa no unim ne bo ah wo to our passport ah wo be frame me audio billionaire unim fa ne bo wate kwase ye bisa my son ne ba my son no na first on netin wa ba me fie twice ye bisa ne sanya me fie tie no ka me fie nsam nkire wo me ura me living room kra no man ka se tena ase a wontimi tena ase you will be shocked sa mo fie says am na ma fo fie no that is not my house so enye sa na me fie tie o. Na ye mu bi yakọ school ye nraba for ye graduates in the same classes hem see etwa ye dem abeto abontene ye nya bi enra was it enra na pose de enam na me ye live ya na me dama konwa mu no enkonya kra egu me first living room ka onim ne bo sister za konwa no royal chairs na egu me first living room na me da couch na me ye video bi onim ne bo o fin wate kwase ma odi o ma kire nya plastic chairs na o motete so plastic chairs 30 cedi. Enye no bi no motete so. E wo omu kuko bo uncompleted nim. O so na odi omu be compare me wo. Hey. Oba bre wa brabo abiti we. Never ever. Me say this is your last warning. Never ever. And yes, I will be checking me movements. I'm telling you, this should be your first and last warning. Say we be so camera. Abubo mi ni efia shwazni gedin. Abe disrespecting and sister because you bet me feed you money na for the rest of your life. We me ye obusu eni a Kenya ni se wo didi nkofo echi. Bachire wo ni adwuma ye aimlessly ene na police station no. Me ye obusu eni aka ma so wonsa e de akọ China na Turkey aye container ma se beton. Wo fin wate. Am I your mate? Oma udi o mechi ni ko mo ko China mo timi ko ye container. Ha? Omo timi ko ye container. Usara na ube disrespecting. Hey. Mama warning ewie. Na se wo jimi ho na wo sin tokwan fa ho. E na 2024 yi won dwen ho. Na obe ba be ko e de adefo anima be ye forma. Me kirew, mema misika akasa. Mema misika ama afia o. E wo krom ha. Ufin. So we no ni akwakoti e de aba no Nana Brown ene ni Kuro Santiago ana chese Diamond ababe expose omo big time. Wachirem wachichi mo se omo ni lawyer mpo na ensem no omo anka mu no kre. Omo support eye Onyankopon na eye eso heba ana efre ya chese osi ordinano eba beto asem no mu bi. So out of respect etin omo so omo ka mo na tumo no omo nka hwe na ono Diamond de o twen se eso heba ebe ko Nana Brown fi akwakoye de obeye owi a wababonti ababe expose Nana Brown ene ne Kuro Santiago nti ana chese odi video we eso ebabonti ne expose a anase warning na obe warning eye Nana Papabi na watene sa strong warning ne se hwe ana mama meka na asem bi enye sa pare adwuma odi be di no ebukroma no enyasem keto Nana Brown e kan se mi se Diamond apia ene the next person Diamond say enya da Nana Brown betumi ache no enne anase ochena ontimi fa ne kogina court ma ne ni na o say FDA for na man kwan se o mra be chena wa ready train be 1 month ago na Nana Brown ene Santiago ka so be chena be pemonde omontumi enye nti ono de o twen omo womontumi amba obeso edi asu omo so wa chese wa chim se nkofo bi krampo ana etu no for se Nana Brown enye monti no ontwitwa ne nsam so ana chese ono so aye na age se wa woda na chese obotementi no obenya abotre edi ama Nana Brown na Nana Brown wo wi a ehonom ani be hu fire pa e wo social media no so abusu abetumi a kire wadwen our comment section wana bibia aye kama pa ha eye insight message so be me subscribe button no me abel na e won channel like video no so na bibia enye kama pa aha na abusu amede wusi makra